13 sura ya 13 n'umurongo wa 24 na mstari wa 24. Matayo 13 sura n'umurongo wa 24 na mstari wa 24. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nuko abacira muri mugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranwa n'umuntu wabitse imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati mutware tiwabivye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? Ati umwanzi niwe wagenje atyo. Abagaragu baramubaza bati noneho urashaka ko tugenda tukarandura? Nawe ati oya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka, mureke bikurane zombi kugeza igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti mubanze muterane urukungu mu ruhambiri, imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega canje. Amen. Reka twongere dusome hano mu itangiriro. Acha tusome katika Mwanzo ni ibice 15 sura ya 15 n'umurongo wa 12 na mstari wa 12, 15 n'umurongo wa 12 na sura ya 12. Itangiriro 15 Mwanzo 15 ni 12 mstari wa 12. Haravuga ngo kukirengarenga Aburahamu arasinzira ubuticura. Ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati menye neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashitsi mu gihugu kitari icabo, bazakorera abaho nabo bazababaza imyaka 400. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yo, hallelujah. Hallelujah. Tuandike jambo ry'Imana. Tufuatane moyo makini kwa neno. Tuandike jambo ry'Imana. Tuongee neno la Mungu. Livuga ngo ingaruka zo gusinziza kumurimo. Linalosema matokeo ya kulala katika kazi. Ingaruka zo gusinzirira kumurimo. Matokeo ya kulala kazini. Cyaranejeje cyane baze kugera muri iki gihugu. Ilimfurahisha alipofika nchi hii. Ingeze kuba n'igihugu kifika kwa wenyeji aho bakorera hali wanafanya makazi. Keshi na keshi usanga batagira intebe zo kwicara. Mara na mara hakuna viti za kuketi. Umutakirwa akora atagira aho yicara. Mtu anashinda akifanya kazi hana mahali pa kuketi. Akirirwa mu iduka anashinda kwa duka atagira aho yicara. Hana mahali pa kuketi. Bishaka kuvuga ko yamaanisha nini? Tamanya yahaye hakuna wakati hakuna nafasi ya kupumzika. Tamanya yihaye wo kuruhuka. Hakuna nafasi amejipea ya kupumzika. Yirirwa ku murimo ataruhuka. Anashinda kazini bila kupumzika. Kandi magambo kwa neno lingine ukuvuga ngo hona ari maso ku murimo we. Ako makini kwa kazi. Niyo mpamvu ndio maana tutaongea neno ingaruka zo gusinzira. Matokeo ya kulala kazini. Ingaruka zo gusinzira. Matokeo ya kulala kazini. Umuntu ari muri Kristo Yesu, mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, yamaze kumukandagiramo, unapoingia kabisa na kuhamagarwa, unapoitwa, yamaze kwemera, unapokubali kwa yemera kuhamagarwa kwe, unakubali mwito wako, cyangwa zakunda, twende usipende, wabimenya, ukijua, utabimenya, usijue, uhagaze ku murimo wawe, unasimama kwa kazi yako. Imana nishi. Amen. Ikizagitangaza cyane, kinachoshangaza sana, umuntu agakizwa, mtu anaokoka, umuntu akemera, anakubali, anaitwa, ariko yamara gushika ku murimo, lakini anapofika kazini akazabaza guseza kuri, anauliza je, nitafanya nini? Akabaza abantu, anauliza watu, museza kuri iki? Nitafanya kazi gani? Akiruka ku bakozi b'Imana, anaendelea watumishi,
akavuga ati sasa kuliki tafanya nini watu wakabari twarikomeye cyane huyo ni shujaa sana ariko abandi lakini wengine bagaheliyo ngiyi wanaketi huko bagekana gusa wanaketi tu hapo wakinaoneza mimi hakuna kitu mimi hakuna kazi nimepewa Horebu nigizwe nyuma katika Horebu wameniacha muri Horebu byabasizwi Horebu mimi sitamriki kandi Horebu itarahamagara kandi na tena Horebu haijamuita kandi Horebu itarahamagara na tena Horebu haijamuita ninde Horebu yahamagaye muri twe nani Horebu nani ameitwa na Horebu ninde wahamagawe na pastor nani ameitwa na pastor ninde wahamagawe na Horebu nani ameitwa na Horebu natekereza ko hakuna natekereza ko hakuna ninde wahamagawe na pastor nani ameitwa na pastor natekereza ko hakuna ariko lakini hari watu hamagaye umwe yule ambaye amekuita ambapo anaandikia Korinto pale Paulo anaandikia kandi guhazabu umucamanza umwe na kutakuwa na wakili mmoja umuntu uzakira ngo izaremwe zose imanza huyo ni akatata shauri siku ya mwisho bazaba yishiye mu kuntebe y'ubucamanza atasimama ataketi kwa kiti cha enzi izaremwe zose mazakicirwa na kila kiumbe atakata shauri uwo uhamagaye huyo ndiye ameita nina uzatucira imanza huyo ndiye atatukazia imanza kuzaye duhamagara huyo ndiye atatuazibu kufatana na kazi ambayo tumepewa kama tumetenda vizuri niba twanabihagaze neza kama tumesimama vizuri twanabihaye mu maso neza kama tumekuwa makini kwa kazi azaducira imanza yeye ndiye jaji mkuu zimwangireje twakoze kufatana na yale ambayo tumefanya Imana y'umujuru nishi Bwana Yesu asifiwe amuntu akavuga ati njyewe sinahawe umurimo wengine wanasema mimi sikupewa cheo kubarambigana cyane watu wanapambania hapo abandi tibazosengerwa ejo wengine wanataka kuombewa kesho twasiye rimwe na tumeanza kanisa abandi tabadiakoni bari hafi gusengerwa wengine madiakoni wako karibu kuombewa natwe ni kabo na sisi ni wale twasiye rimwe na tumeanza kanisa twase twarabatanze na sisi ndio tumekuja mbele nini uhamagara nani aliyekuita twatayika nani unaongelea nani turabwira ati nani unarushia maneno Mana nitubabarire Mungu atusamehe haleluya impamvu sababu aho bikomoka mahali vinatokea wowe warasinziriye ku murimo umelala kazini wowe warasinziriye ku murimo umelala kazini abari maso baca wale wako macho wakipita bari maso baca wale wako macho wakipita Imana ikabibahemba ntibahemba Mungu akawapea kibali na umwanditsi yanditse mwandishi aliandika aravuga ngo tuva ku mbaraga tuja munsi akasema tunapiga hatua kwa neema tukiingia kwengine ababikora bakubudiyakoni watu wanatoka kwa udiakoni bakava ku budiyakoni bakaja ku budiyakoni wanapanda ngazi wakiingia baje ku budiyakoni bakaja ku pastor wanapanda ngazi nyingine ya ushungu wa uchungaji baje ku pastor bakaja ku burezi wakitoka kwa uchungaji bakaja ku referesa wanaingia kwa reference babahagarara isimu ivuga uti hizo wanapewa ngazi zote ariko abanditsi natwe twabutara lakini bado kuna wale wananongoneka wowe warasinziriye ku murimo umelala kazini wowe warasinziriye inawezekana umwami Yesu Kristo abwira abigishwa Yesu akawaambia wanafunzi abacira umugani akawakata hadithi arababwira ngo ubwami bw'Imana akawaambia ufalme wa Mungu ugereranywa n'umuntu unalinganishwa na mtu uwagira umurima wiwe ambaye alikuwa na shamba afata abakozi akachukua wafanyakazi abajyana mu murima akawapeleka shamba abantu barawuhinga watu wakalima bamara guhinga batera imbuto wakalima wakapanda barahinga wakalima bamara guhinga batera imbuto walipomaliza kulima wakapanda mbegu igihe kiragera lakini wakati ilifika ngo barasinzira wakalala Mana nitubabarire Mungu atusamehe igihe kiragera wakati ikafika barasinzira wakalala umwanzi araza adui akakuja kandi ngo azabasinziriye akakuja wamelala n'ubu kwanza tukira sikiza vile shetani umwanzi araza shetani akakuja asanga basinziriye akapata wamelala mwazana nawe imbuto akaleta mbegu aratera akapanda kandi izo mbuto ngo yateye mbegu hizo alizopanda ngo atera urukungu akapanda magugu urukungu mu yandi magambo magugu maana yake ni igisura mu mazina y'iwacu ni kijani ilichopata metali igisura magugu iyo ukigezeho unapokaribia wakwambara umwenda hata ukiwa umevaa cyangwa se utawambara hauvai nguo iyo ugiciyeho unapokuwa kwa hiyo kijani ikizagikurikiraho kinachofuata ni ukwishima ni kujikuza
adui akakuja wale wamelala arazana wa abiburutungu na yeye akapanda magugu biratinda ikakaa biragenda ikaendelea babantu barakanguka watu walipoamka barakomeza barahinga wakaendelea kulima bakurikirana za mbuto wakaendelea kufuata ariko bidatinze ilipofika wakati ukungururame magugu ikamea babantu barahindukira watu wakaangalia batasebigenze bito je imendaje umwami yateye imbuto mfalme bwana amepanda mbegu na imbuto nziza akapanda mbegu njema urukungu rumeze je magugu haya yametoka wapi wanavuga wakasema reka tuja kubwira nyiri acha tumwambie kwenye shamba wakaenda bagaza kuri nyiri umurima walipofika kwa mwenye shamba bakamubwira ati mutware wakamwambia mfalme ibintu byarakomeye mambo yamekazika ibintu byarakomeye iriya mu kazi huko kazini mambo yamebadilika ilifika wakati cyatangaje nuko bamuhishe ko basinziriye kinachoshangaza walikuficha kwamba wamelala ntabwo bamubwiye ko basinziriye hawajamwambia wamelala kazini baramubwira ngo wakamwambia bwarakeye dusanga urukungu rwameze zikuja kucha tukapata magugu imemea tubigenze sasa tufanyaje bamugira inama wakamwambia baramubwira twebwe uko tubibona sisi tumeona reka turandure hata tukusanye reka magugu turukure tutoe magugu kandi byari bikunze na ilikuwa ingewezekana kugira ngo amasaka abone uko akura neza ili mbegu hizo ziendelee amasaka abone uko akura neza ngano hizo zikuwe vizuri abatuyiri iwacu wale ambao wanaishi huko barabizi neza wanajua vile mambo ya kilimo iyi myaka imwe n'igihuru ukipalilia vizuri kwa mbegu izayongera igahembuka inakuwa mzuri igashisha inakuwa mzuri ikavuga neza inamea mzuri baramubwira bati wakamwambia eti icyaba cyiza kinawezekana uko twaruranyura tukusanye magugu kugira ngo amasaka ili ngano abone uko yera neza imee vizuri kuko umwanzi yari azi kuko basinziriye kwa sababu adui alikuwa ametoa wamelala umwami mfalme alijua nyiri umurima mwenye amubwira ibindi data acha niwaambie ndugu zangu ushobora kuba warasinziriye mu kiyumbu unaweza kuwa umelala kwa waombezi ushobora kuba warasinziriye mu kiyumbu unaweza kuwa umelala ndani ya waombezi ingaruka zitegekeya matokeo umuntu adasinzira mu murimo matokeo ya kulala kazini ugatangira kugira na kuverti na umwe macho umwana nijoro guhora muri maso mchana na usiku umwe macho ukugira ili mwami wacu Yesu Kristo wakati Yesu Kristo umunsi azazi atarudi bazasanga muri maso atufate tuko macho none se muri maso wenenda uko macho tumubona arasinziriye unaweza kuwa umelala umwanzi tiwayenaje adui anaweza kuwa amekuja akabibuka akapanda magugu ukaba wayiteye hejuru ukakuja kushituka ugasanga usigaye utukana uliposhituka unaanza matusi ugasanga usigaye ubesha na uongo ugasanga usigaye usanga na usherati ugasanga warinjiye mu burozi unaingia kwa urogi ni kuzimba ni kwa sababu gani warasinziriye mbere data umelala ndugu yangu umwanzi araza arabi adui akapanda ako niko kazi kiwe hiyo ndio kazi ya adui ntazaza ni maso turi maso adui hawezi kuja ntashobora kuza umuntu ari maso adui hawezi kuja na mtu wako macho ahubwo azaza umuntu yasinze anakuta mtu amelala yamara kuza akikuja akabona uko yikorera imirimo ye anatenda kazi zake kandi azayikora yidagaduye anafanya kazi na no gusinziriye kwa sababu umelala ariko mwene data ndugu yangu b'amaso kuwa macho kugira ngo umwanzi ataza adui asikuje b'amaso kuwa macho kugira ngo umwanzi ataza mtu adui asikuje ngo bihugu apande magugu ejo ukazisanga mu maso kesho ujipate kwenye shida kidukwiriye bene data kinachotufaa nuko tuba maso ni kuwa macho tubone dusenga iteka tuombe kila wakati tubone twitunganya iteka na tujihoji kila kugira ngo siku umwami wacu Yesu tuzaze ili wakati Yesu atakaporudi azasange turi maso apate tuko macho tuzaherwa tujana nawe ndio tutamlaki tuje mu bwami bwa Kristo tukienda mbinguni imana idufashe kandi turanze